Dobrodošli u kviz Prva ruka. U ovoj epizodi gledat ćemo. Što slušaš od muzike, brate? A stranu muziku. Stranu muziku. Nabroj 3 pjesme od Džanija. Pozna Sjeverna Amerika, Tačno. Afrika, Antarktika. Jeste, ovo ti je sad pitanje od kog ti sve zavisi. Biće neke žurke i idemo treće pitanje. Cigani juriš ili pod D ide gas? I našli smo našeg prvog takmičara za danas da učestvuje u kvizu Prva ruka. Zdravo, brate. Zdravo, bro. Jesi li na poslu? Jes, Reci mi, je li teško raditi po suncu? jes, ali teško je rabota, treba da se radi. Jes. Sada je trenutno 9 ujutro i zbog toga nećemo mučiti ovog gospodina zato što radi, tako da ćemo mu postaviti samo jedno pitanje. Može li? Može. Ignjate. Rano mi je, Dolci. Rano mi je, mnogo mi je rano. Ajde, evo ovako. Kako se zove ćerka Vesne Zmijanac? Ikola. Nikola. Jeste, Nikola. Može, tačan odgovor odmah, Nikola je gospodin. tačan odgovor. Dolci, smije li se popiti jedno malo pivo u toku Smije. Smijem. Jedan tuborg za doručak. Može. Ajde. Drži. Može. Opa. Ajde, živili. Živio. Živili. O, evo je. Svako dobro, brate. Sve, najbolje. Ćao. Sve najjakše. Evo ruke, gospodine. Možeš se da učestvuješ u kvizu kratkom. Slušaj, nećeš. Laka su pitanja. Može? Odlično. Imamo našeg sljedećeg takmičara. Ajmo samo ovdje da stanemo. Zbog sunca. Ajde, drži ovaj mikrofon, nemam snage. Biće nam lakše. Odakle si, brate? Odavde, iz Budve. Kako se zoveš? Nikola. Nikola. Sad smo imali jedan odgovor na pitanje gdje je ime bilo Nikola. Kaži mi, čime se baviš? Ništa ugostiteljstvo. Ugostiteljstvom. Dobro, gdje će ovako porano? Ideš na posao ili? Na posao, Boga. Na posao, pa slušaj, ko rano rani, prva je smjena. A prva je smjena. Ovako, imamo 3 rubrike. Opštu kulturu, sport i estrada i reality. Sport. Ignjat je, pošto Ignjat čača sporta u ovom kvizu. Lagana su ti pitanja. Koje godine je Zvezda osvojila Ligu šampiona? 91. Eto, vidiš, ti to znaš. Pazi ovako. Pošto si odavde, Italija je odmah tamo i ovo sigurno znaš. Derbi della Madonnina igraju Juventus Torino, Inter i Milan, Napoli i Genova ili Lazio Roma. Della Madonnina? Jeste. Ja bi si Juventus Torino, ne? Ne, baš šta. Znači, ajmo ponovo. Znači, Juventus Torino, Lazio, Inter Roma. Milan, ne ni to. Napoli Genova, Lazio Roma. Diskretno ću ti pokazati prstom na odgovor Inter koji se Milan. nalazi tu. Inter Milan! Dobro, pazi sad. Ali rano je. Čekaj, si popio svoju prvu kafu? Ne, vala, Nije, ne. vidimo se. Možda da se razumije onda. Ovo isto znaš, ovo je sramota da te pitam, ali za koji italijanski klub je najduže igrao Dejo Savićević? Milan. Eto, dalje ne moram ti čitati ponuđene odgovore. Ti si osvojio, a reći će i ovaj momak što. Osvojio si nagradu ukoliko, pazi ovako, gdje radiš? Radim tu, kako se zove, Morska obala DO. Šta slušaš od muzike, brate? A stranu muziku. Stranu muziku. Nabroj 3 pjesme od Džanija. Džanija, sve mi tvoje nedostaje. Tako ide. Dok te ljubi, Drugi neko ti si, sad za mene. To je druga pjesma, sam. I ajde još jedna. Kako ide ona? Nešto kad mu je baš dobro, kao, pa mu je još bolje. Ja ne znam to. Bolje mi je. Ja ne znam to. Ni ja. Ja ne znam. A znaš ono, nikad nikom. Nisam. Jel to njegovo? Je to njegovo, Ma nema veze, idu ja, nagrade, zato što je to čovjek je. odgovorio sve tačno. Na pitanje možete pridržati, ja idem po nagrade, vi malo pročaskajte. Otkad ti je smjena od 9 do 5, a? Ne, no, od ujutro do uveče. A ozbiljno, to je lagano sve, ti si tu. Brate, za tebe, pošto nisi popio kafu, znači, pretpostavljam da još nisi ni doručkovao, je li tako? Ne, vala, ništa. Nisi. Evo, jedan doručak, kikiriki i pivo, tuborg, da zaliješ posle, nećemo ti otvarati, to ćeš ti sam posle kikiriki. Nemoj padat. Kad se dobro ugrije, mjesto kšaja ga popi. Srećno, ne znam šta ti Srećno kažem. na poslu, brate. Hvala puno što si učestvovao u kvizu Prva Da ruka. prođe dobro ta lagana smjena od 15 sati. Dobro, završimo Ajde. je sezona na kraju. Svako dobro. Jel Svako tako? dobro. Ajde. Kako se zoveš, brate? Božidar Rančić. Odakle si? Iz Pljevalja. Iz Pljevalja, kako kaže naš drugi voditelj Ignjat koji je također iz Pljevalja, sve što valja iz Pljevalja. To Jel' nikad tako? nisam izgovorio, ali to se podrazumijeva. Ali pisao si 2012. čitao sam ti Twitter. Pisao sam, bilo je to. Bilo.
Ovako, da ti objasnimo kratko pravila kviza. Imamo 3 rubrike, imamo opštu kulturu, imamo sport, imamo estradu i reality. Gdje si najjači? Šta biraš od toga? Gdje dobro stojiš? Gledaš televiziju? opšta kultura. Opšta kultura, može. U zadnje vrijeme. Ajde. Žuti papiri, žuti papiri. Žuti papir. Ovako. Čekaj, ovo mi se ne sviđa, nije ovo. Koliko ima kontinenata? To je malo triki. Da, triki jeste malo, ali, znaš, neparan je broj. Neparan je broj. Azija, Afrika. Ajde da kažemo da je između... Zajednička Evropa. Dvije računaš. Dvije računaš. No, dvije, sjeverna i južna. Ajde da kažemo da je između 6 i 8. A neparan je broj. A neparan je broj. Dobro, 7. 7, tako je, sada samo da prođe kombi. Prošao je kombi i mi nastavljamo sa kvizom prva ruka. Dragi prijatelju, rekao si 7 kontinenata. Je li tako? Dobro, da. To je tačan odgovor. Možeš li sada da ih nabrojiš? To je drugo pitanje. Da nabrojiš kontinente. Evropa, Azija, Južna, Sjeverna Amerika, Afrika, Antarktik i Australija. Tako je. Sa okeanom. Zna, pa vidi, i ti si dobar s geografijom. Kogod izabere opštu kulturu. Imao sam jaku trojku. Jeste učili ruski i geografiju samo. Ja sam čuo da se samo to uči. Samo smo to učili, zato i znam. Sada, treće pitanje za tebe do nagrade. Koji je po predanju nestali izgubljeni kontinent? Pod A. Movida, pod B. Korida, pod C. Atlantida i pod D. Somersby. Atlantida. Atlantida je tačan odgovor. Ti si odmah čovječe osvojio. Gdje si ti poranio ovako recimo? Prošetam malo pored mora. Prošetaš malo? Svako jutro sam kasno ustajao, ali jutro... A uveče dokad ostaneš budan? Da, 2, pola, 3. 2, pola, 3. Dobro, dobro. Igraš igrice, ne igraš? Ne. Ne igraš, zato ćeš sad dobiti pivo jedno. To je to. Hvala ti. Čuvaj se. Ćao. Hoću. Dokad si tu? Možemo li otvoriti? Ajmo. Opa! Živio dobri moji. Svako dobro. Hvala što si učestvovao u kvizu. Evo našeg sljedećeg takmičara. Kako se zoveš, prijatelju? Pavle, Pavle, odakle si? iz Bijelog polja. Iz Bijelog polja. Dobra ti je majica, Pavle. Majica mi je ekstra. Kaži mi ovako, da li mogu 3 pitanja za tebe? Može, izvolite. U pitanju je oblast opšte kulture. Može. Ajmo ovako, da se malo igramo logičke igre. Koja boja se dobija miješanjem crvene i plave? Znači ovako, pazi, kad je crvena, pa je zaprljaš plavom, pa nije teget, nego je... Višnja. No i još je blaža, ali kao nije blaža. Kad odstoji još malo trula višnja. Ide kao što ova žena Ljubičasta. torbicu. Tako je. Ljubičasta, znači odstajala trula višnja. Kad smo već kod boja, sad jedno baš ružno komercijalno pitanje, ali znaćeš ga jer moraš znati. Znači, koje boje u pjesmi miješa Seka Aleksić? Bordo i oker, roza i trula višnja, crveno i crno ili crno i zlatno? Crno i zlatno. I to Tako je, kako ide ono? Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Tako je, tako je. I ovo ti je sad, tačan, ovo ti je sad pitanje od kog ti sve zavisi. Znači, u američkim western filmovima šef policije se naziva komandir, pandur, šerif ili terminator? Terminator. Jesi siguran? Šerif. Šerif Konjević, to je tačan odgovor. Mislim, sad si pogodio, to je definitivno pogođeno. Hoće li nas gaziti nešto? Hoće, neće nas gaziti, nego ćemo ih zaustaviti dok podijelimo nagradu. Tako je. Moj dobri. Dobro je ovo. A kad ćete vi meni doći na Novi Sad? Ovaj je bio 6, on je živio gore 10 godina. Jeli, kad ćete meni doći? Brate moj, ne, uzmi ti ovo, uzmi mikrofon trenutno. Jedna majica za tebe, Maxbetova, ali slušaj, pošto voliš Terminatora, evo jedne naočare da budeš pravi Terminator, Terminatorke popularne. Čuvar plaže. Jest. Hvala puno, brate, što si učestvovao u kvizu. Vidimo se, uzdravite. Vidimo se, opa. Prijatno, uživajte. Čekaj! Ostavio si mi ovo. Prospekt. Dogovoreno, brate, vidjet ćemo se.
Dobar dan, gospodine. Dobar dan, poštovanje. Đorđe, drago mi je. Ne bojiš. Dobrodošao u kviz Prva ruka. Bolje te našao. Kaži mi ovako, jesi li raspoložen da odgovaraš na neka lagana pitanja? A jesam, ali... Ali onako, kad si se probudio? U 8. Kad si legao sinoć? Oko 12. Jel to lažeš ili stvarno? Stvarno. Pa ko ljeti u Budvi liježe u 12? Pa onaj ko radi. Jer ja nemam nekako to kredita da kasnije legnem. Bolje da nemaš kredita, druže, jer bi ga morao otplaćivati. Da pređemo odmah na pitanja. Ovako, koji reper iz Srbije je bio u kućnom pritvoru? Rast. Tako je, to je tačan odgovor. Vidiš kako su pitanja laka. Vidiš, idemo, još 2 pitanja nas dijele od nagrade. Poznati reper Relja je u braku sa pod A. Natašom Bekvalac, pod B. Anom Nikolić, pod C. Nikolijom ili pod D. Vesnom Zmijanac. Nikolija. Nikolija, pokušali su da ga ometu ljudi, kolege da mu kažu da je ide. Nataša, ali nije Nataša, to je tačan odgovor. Čovjek je Nikolija. spavao 8 sati, ne možete ništa da mu Ignjate, molim vas, Šta je sad zadnje? gornje pitanje, posljednje pitanje Dobro. do nagrade za gospodina. Znači, bivši muž Jelene Karleuše, ja ovo ne znam. Nije, pazi, nije. Bojan Karić, Bojan Tomović ili Duško Tošić. Bojan Tomović. Tako, evo, čovjek je znao odgovor na Sve sva su 3 probali da ti pitanja. uvale, nisi dozvolio. Zašto govorite pogrešno, čovjek ne bi svoju nagradu? Vi malo proceskajte, ja idem po nagrade. Izvolite. Hvala. To je ta šta- koncentracija. Ali ne, kad se 8 sati naspava. sna, 8 sati sna, ja toliko imam za 3 dana, dovoljno. Koja je nagrada, ko mogu? Nemam pojma, evo, nešto će ti se dati. Isteklo nam je. Jedna Maxbet majica za tebe. Mogu hoći da je štampan spasilac i da radi. Spasilac, da napiši spasilac sa ruleta. Kad puno poginete na ruletu, ostanete do kasno na ruletu i da dođeš da spasiš. Naočare jedne za tebe i jedne Jesi imao i Maxbet, jednu slušaj, intervenciju ove sezone? Bogu Hvala Bogu. Bog čuva, i jedne Maxbet šibice za tebe da kresneš nešto. Hoću za tebe. Svako dobro, brate. Hvala. Nemoj za mene. Za Ignjata može. Može. Ajde, zapali me posle, odosmo mi sad. Živije. Dragi ljudi, vidjeli ste kako i spasioci koji svakog dana vrijedno leže na plaži. Sve dok oni leže, to je dobro. To je dobro. Dok spasioci leže, to je Tačno. dobro, dok se niko ne Jest. davi. Dok se vijori zelena zastavica, znači smije se u vodu pa slobodno. Ko voli, Idemo i mi malo negdje na sunce da nam bude lakše. za promjenu, da. Dobar dan. Kako se zoveš, prijatelj? Darko Ivić. Vidi, i mi smo poranili kao i ti. I nije lako raditi uopšte po ovoj vrućini. Mada, šta se mi žalimo, ti radiš sa vatrom, tu sipo si sad čumura, tebi je teže, jel tako? Da, Odakle si, brate? iz Smedereva. Iz Smedereva. Slušaj, pošto je ovo kviz, prva ruka u kojem mi postavljamo pitanje, dijelimo neke nagrade, pošto si i ti trenutno na poslu i vruće, mi tebe nećemo ništa da pitamo. Evo jedan Somersby hladan za tebe. Hvala puno. Živio, brate. Svako dobro. Također. I dok avion prolazi iznad nas, mi smo naišli na naše sljedeće takmičare. Ljudi, odakle ste? Beograd. Kako se zoveš, brate? Marko. Marko, Danilo. Vlada. Marko, Danilo i Vlada. Vas nećemo mnogo gnjaviti, krenuli ste na plažu, čekaju vas neke djevojke, rekli ste mi tako da ćemo... Tako, tebe ne čeka niko, evo. Vidi frizuru i evo, pa moraš se ofarbati u crno, čovječ. U crvenu. Ništa, prelazimo odmah na 3 pitanja da vam podijelimo 3 nagrade da ne bismo vas mnogo gnjavili. Ignjate, prvo pitanje, može za tebe, brate. Ajde. Evo ovako. Kako se zovu majka i ćerka porodice Simpson? Pod A. Lisa i Marge. Pod B. Mika i Rada. Pod C. Vesna i Nikolija. Ili pod D. Gospava i Ikonija. Poda, Lisa Marč. Tako je! Pametan čovjek nema, gledao je crtane. Pa ja hoću, ali nemam uslove, ne poznajem Imaš tvoj telefon telefon. svoj? Ne poznajem, imam, a nije to bit. Ovako, hoćete li momci malo narodnih umotvorina balkanskih naroda ili grčke bogove? Šta vas više radi? Ajmo malo grčkih bogova. Kako se zove vrhovni grčki bog?
Ra pod A, pod B Zevs, pod C Radenko ili Radenko kako ko voli i pod D Stribor. Vrijeme ti kreće sad. Zevs. Je siguran? 100%. Pitaj kolega. Tačno. Ajde, može. Biće neke žurke i idemo. Treće pitanje za Treće pitanje. čovjeka iz Beograda. Za srednjeg Jel bio momka. Vlada? Vlada je to bio. Ništa ne praktično. Vlada. Sa frizurom. Nemoj to tako. Ajde, evo da dovršiš narodnu poslovicu, vidim po vama da ste u tom fazonu što se kod vas kaže ko rano rani, pa ide dalje. Pod A navio je alarm, pod B radi prvu smjenu, pod C dve sreće grabi, kako mi ide ova ekavica, i D vraća se sa aftera. C, dve sreće grabi. Je sigurno? Tačno, odgovor. Recite mi, momci, jeste vi, kad ste došli u Budvu? Juče, koliko ostajete? 7 dana, znate šta, onda je ovo... Neće, nema veze. Onda je ovo idealna nagrada za vas, pošto ostajete 7 dana, imamo za vas 3 karte, jedna karta vrijedi 40 eura, mi vam je prodajemo za 35, šalim se, ljudi, evo ovako, 8 dnevnih i 8 noćnih žurki, evo ovako, znači sad ste dobili 120 eura, 100 za vas, jel može, valja lova? Može da se unovči? Može, evo ti ovako. Ljudi, evo vam ga odmah ovdje, klub Teatro, časti vas kviz, prva ruka i Maxbet žurki. Živjeli! Šta reći? Kako si Šta visok, misliš, da li kako si će- zgodan i visok, sviđaš mi se, Sve zgostani kako tu. sam smršao, vidiš što imam plave oči jednom od kako sam se Metar potao na ovo. 94, kosa do ramena, srce od kamena. Ovi ljudi odoše na žurku, ko će sve pjevat, znaš li? A? Pa ja znam. Pa imam Dženan, ima biće Dara, Dara i biće- biće Ma, Adil. biće, Ne, biće. biće Adil, biće onaj mali Miki, biće Biće svaki DJ. dan, biće DJ Drago. Drago DJ, biće Ili stra... ovo? Ne, Drago, Drago, Godra, Drago. DJ Godra. Ozbiljan je line-up, što se kaže, jakši od Exita u teatru narednih nedjelju dana, biće Ohladi zanimljivo. mi se kafa. Ajde, i meni se život smukšio, sve najbolje. Dobar dan. Dobar, brate, Đorđe, drago mi je. Drago mi je. Odakle si, Nikola? Iz Siriga, to je iz okoline Novog Sada. Iz okoline Novoga Sada. Možeš ti da pričuvaš mikrofon? Idemo. Prvo pitanje za tebe. Šta Spider-Man ispušta iz ruku? Pod A. Čekić, pod B. Ključeve, pod C. Mrežu ili pod D. Sapun u zatvor. Mreža. Mrežu. Šta misliš ti kakva bi to scena bila da Spider-Man ispusti sapun u zatvor? Ko bi naletio iza neki Batman, Superman, a? Neko opasan. Neko opasan, to se ne bi dobro završilo po Spider-mana, je li tako? Tako je. Drugo pitanje za tebe, brate. Thomas Edison je izmislio pod A. parnu mašinu, pod B. tiganj, pod C. sijalicu ili pod D. neki trač o Nikoli Tesli. Parnu mašinu. Parnu mašinu. Ajmo opet. Sijalicu. Thomas Edison je izmislio pod A. parnu mašinu, pod B. tiganj, pod C. sijalicu ili pod D. neku priču o Nikoli Tesli. A sjelicu sam rekao. Tako je, pa rekao si ti odmah, nego ja nisam bio dobro čuo, razumiješ? I treće pitanje, trik pitanje, može. Nikola Tesla je pod A. Srbin, pod B. Amerikanac, pod C. Hrvat ili pod D. Crnogorac. Crnogorac. Nije tačno, ali je tačno. Evo je, samo zato što je fora, onda je tačno, brate. Za tebe karta za 8 dnevnih i 8 noćnih žurki u klubu Teatro. Ova karta jedna vrijedi 40 eura. Ja mogu da prodam. Vidi, ti probaj, stani na ulaz tamo, maskiraj se, ja ću dati majicu, imam istu majicu kao ovi što rade u tom klubu. Ti stani na ulaz, probaj prodat, ako ne, idi, pi. Može li? Može. Reci mi, imaš li djevojku? Imam. Imaš. Jel tu? Jet Bude? Nije, nažalost. Nije. Što nažalost? Dobro. A da ovo niko ne vidi, ja ću sad nešto dati, da niko ne vidi. Evo jedne Maxbet šibice, ako se desi nešto u Budvi da treba da se kresne ti to. Ha? Šalim se. Ne gleda ovo. Ne gleda ovo djevojka. Hvala puno, brate, što si učestvovao u kvizu. Svako dobro. Čekamo da Slobodno, prođe slobodno. gospodin sa skuterom da bismo konstatovali da smo uspjeli da nađemo još jednog potencijalnog učesnika, ali on nije ni svjesan činjenice da će
da se bori za nagradu dana. A nagrada dana je nešto jako onako fino, kalorično, makar meni drago, a to je u pitanju šta, Đorđije? 3 kilograma miješanog mesa je glavna nagrada u ovoj epizodi kviza Prva ruka. Gospodine. Sa nama je gospodin Matija, možeš sam pojesti 3 kile mesa? Pa ja mogu samo oko mesa, Oko inače mesa. na dijeti sam, evo vidi se. Vidi se da Ne jedem meso. zlo ne čuje, vidi se. Hoćemo li odmah da pređemo, Ignjate, na prvo pitanje? Imamo ukupno Možemo, samo 6 jedno pitanja. intimno pitanje za Matiju. Prvo, da li ti možeš da pojedeš koliko možeš mesa bez ljeba? Bez ljeba? Pa evo, potrudit ću se sve da pojedem. Ali nadam se, ako osvojim nagradu, da ću i vas povesti da idete sa mnom zajedno. To ne bi bilo loše jer mi nismo jeli od sinoć. I trenutno nije post. Vjerovatno da bismo prihvatili. Idemo odmah na prvo pitanje. Ignjate, Hoćemo li prvo malo sportom da te opuštimo jer ono, Ja malo je sam ovako sportski tip. sportski tip si, tako. Evo ako navijaš za nekoga, koga? Partizan. Odlično, znači ovo je pitanje koje ti neće prijati. Ko je dobio posljednji derbi, Partizan ili Zvezda? Nažalost, Zvijezda 2-1. Upućen su To u je materiju. tačno, Bilo je tačno. skoro, ali kao da je bilo prije 100 godina, vrat. Znam, i ja navijam za taj klub, pa nemam mnogo radosti u životu. Idemo li dalje? Možda je bila greška na teletekstu. Meni su crveni i zeleni brojevi pa se prebacuje. Idemo dalje. Kladiš li se? Pa onako, Ponekad. Dobiješ li? Pa, To je bolje pitanje, dobijem dobijaš po li? džepu. I kladi se s momcima u kafani ko će ući sljedeći i tako. Idemo na drugo pitanje. Za koju reprezentaciju brani golman Crvene zvezde Milan Borjan? Pod A Srbija, pod B Kanada, pod C Katar i pod D Slovenija. Čiji pasoš ima gospodin Borjan? Borjan ima Kanadin pas. Jeste, jedan od najboljih Znači, svjetskih pasoša. Javorov, Listić. list. Sjećate li svi u parovima kada je Ivan Marinković pogriješio, to Borjane! Ne znate taj moment? Sjećam se, ali... Davno je bilo, to je bivši muž. Bivši muž Goce Tržan. Trudim se da Životna potisnem. funkcija. Idemo sada. Na treće pitanje. Treće pitanje, time prelaziš polovinu svog zadatka, odnosno 1,5 kg miješanog si zaradio ako pogodiš ovo. Gol sa najveće distance u fudbalu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda postignut je sa udaljenosti od pod A 76,5 metara. Zarez 5, dobro. Pod B 23,8. Ko je ovo pisao, bra? 23, to je odmah tu, znači ne može. Pod C 91,9 metara ili pod D 128,7. Stvarno ko piše ova pitanja? 128 to je sa parkinga. Ja i ti. Pa nisam ja. Imaš li metar kod sebe, idemo I premjerimo nema stadion. metar, ali imam iz Evo tu ima stadion 4 Mogra. puta bi imao metar. Pa da, mislim da je 91,9 metara. Tačan odgovor. Mislim, ja bi se složio jer ja gledajući ove distance 76 mi malo, 23 mi premalo, 128 je komšiluk od stadiona. Jel Da, je tako? tačan odgovor. Ona pored stadiona. Pa jeste. Tačan odgovor, bravo Matija, na polovini smo. Odgovor imamo još 3 pitanja za tebe, a onda, ako da Bog i nedjelja sveta, odosmo na to miješano meso, jel? Ili ideš ti? Tako je. Pitanje Ne, za ne, tebe je jedno. ja sam rekao, ako osvojim, ja vodim vas da častim, da podijelimo to pošteno, bratski. Tako. Vidi, ti si prošao prvi zadatak, to stoji. A u slučaju da ne prođe drugi, da li on dobija oval i po miješanog mesa, odnosno 1,5 kg ili moramo da Dobija isforsiramo? samo oval, bez mesa, dakle, ako ne odgovoriš tačno na svih 6 pitanja, nema mesa, nažalost. Odlično. Može hamburger utješno. Može. Idemo dalje. Idemo na četvrto pitanje Matija. Jesi spreman? Ovako, u pjesmi Kalašnjikov Goran Bregović kaže pod A džezba, pod B šta ima, pod C cigani juriš ili pod D ide gas. Od C. Pod C cigani juriš, to je tačan odgovor. Kako idemo? Bum, 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 bum. Ovdje Kom ćemo... jeziku on pjeva to? Pa, valjda na romskom. Valjda. Nadamo se. Googlat ćemo, spremit ćemo se za sve. Jel voliš Bregu? Pa, onako, pomalo. Kako, čovječe, ja sam uvijek volio, zamisli, sjedne čovjek u bijelom odijelu, bos, one cipele ili mokasine, gitara, oko njega pjevačice, I čaša trubači viskija i čaša viskija, na pod. samo ovako pleš. Ne dira ni jedan akord i samo ovako rukicom pomalo radi. To je možda i Da najbolje. lijepo žive kao Brega. Jeste, ali nema on para. Pa Ja sam čuo da isto Nema para, ništa. nema para Sad je- za Nema. zlato. Zato sada idemo na peto pitanje za tebe. Koja dva komada nakita
obećava Bosanac u pjesmi Hari Mataharija? Pod A. Par minđuša. Pod B. Dvije nanogice. Pod C. Prsten i zlatni lanac. Ili pod D. Sat i piercing za pupak. Pa dobro bi bile te nanogice, najbolje stoje. Najbolje Svima stoje, ali ipak Malo ih ko nosi. malo i ko nosi. Jel to tvoj Nemaju odgovor? ljudi vremena, ne. Odgovor je prsten i zlatni lanac. To je tačno. Znaš kako ide pjesma? Prsten i zlatni lanac, da. To je tačan odgovor. Da li ćemo sada preći na 6. finalno pitanje? Stresi malo, stresi. Vidi, ovo je ovako za baš ljubitelje muzike, ljubitelje smiješnih YouTube klipova. Ako si gledao, znaćeš, ako nisi, sigurno nećeš. 6. pitanje, finalno za nagradu 3 kg miješanog mesa u kvizu Prva ruka glasi ovako. Na čuvenom snimku tokom vožnje u Adrenalin parku Boban Rajović uzvikuje pod A. Hej Sloveni, pod B. Gdje se kupaš, pod C. Ispanuću jebem ti i pod D. Do kad si u budu. Ispanuću jebem ti. Tako je. Sad ćemo kratko vidjeti ovaj snimak. Reci mu da se ne smije više! Ispanuću ti sunce! I to je bio Boban Rajović, a ti si, care, osvojio 3 kg miješanog mesa. I mi po 300 grama dosta nam je. Uz tebe da se Vi ćete da gledate. Vi ćete da gledate to koliko... Slušaj, jel znaš gdje je ta nagrada? Moramo te povesti. Morate. Moramo te povesti. Idemo, pa zajedno idemo. Uzet ćemo ti broj Nema pa šta, ćemo... jel imaš nekog društva ovdje da povedeš? Pa ima tu jedno 5-6 baba neki pa će s nama. Pa mogu, ne, one nemaju zube, one ne mogu da jedu. Idemo da pokažemo našem Matiji gdje se nalazi njegova nagrada i idemo da mu pomognemo da se to malo postavi, dekoriše i snimi. Jesu. Mogu li ja s tobom, pošto klima nam ne radi? Možeš, Hvala, brate. slobodno. Ajmo. Vidimo se. I evo ljudi, stigli smo da dodijelimo finalnu, to jest glavnu nagradu u ovoj epizodi kviza. Prva ruka, Matija, ja mislim da smo ogladnili. Jesmo, evo, ja pošto sam osvojio ovu nagradu, red je da častim po pivo. Ja ne bi odbio. Hoćemo li Tuborga nekog, a? Hoćemo li po Tuborga? Veliki točeni Tuborg, euro 70, to je strašna cijena. Ljudi, čim dobijemo pivo i Matijino meso koje ćemo mi malo gledat, pa ako on ne bude mogao pojest da mu pomognemo, vidimo se tada. Ajde. Pa evo, dok pivo ne dođe ladno, popit ćemo mi po jednu domaću sprijevac. Ajde. Pa, Nije loše ovo. kako ćemo, Matija? Ništa, uzmite vi malo evo ovdje salate i ovog pomfrita, pa ćemo vidjeti. Možda ostane i ove riže nešto. Brate, poslušajte. Hvala tebi, moja majko stara, od prosjaka došao sam do cara. Maxbet, Tuborg i meso na stolu, za viljuškar učio sam školu. Valja lova. Malo đoko granata. Uzmi ti salate, malo da dođe sebi, brate. Boga mi hoćemo. Ček, ima ovdje oko ušiju ova salata. Evo je, oba! Vidi ga što upeca, slučajno. Hoćeš ignjate pola? Brate, Slušaj, šta će ti ja kad ne znaš na pitanje? Nisam ti ja kriv. ja sam dobro postavio pitanja, lakša. Mogu još malo pomfrita, mogu? Eto, dragi ljudi, naš novi prijatelj Matija je osvojio glavnu nagradu u ovoj epizodi kviza Prva ruka. Miješanog mesa puno. Možete ti to sve sam ili... Čiko, sav taj lebac tvoj. Ali, vidit ćemo što ostane. Imamo luka, vidim začinjene paprike. Da. Strašno. Smije li ignjat malo? Ja te uzmi malo luka, brate. Hajde da jedemo. Nema šta. Ajde.